Oj Bože, ima li te. Bože, ima li te ovo dijete 500 maraka dobilo sad da sebi... Ovdje se objesit! Se objes, sad ću sutat! Nemoj Sreća pa se zajebavaš. Oj, pucao sebi u glavu, pa će se kroz prozore pucao u glavu. Ali nisi Da ne učio da slučajno, neće. ali zavezano oko vrata imam, ne bi slučajno preživio. Ču, on napravilo, sad sam se, vid dlanom se preznojili. Iza uha sam se pio. Što se ljubomora? Ništa. Aaaa, šova, vrata skinuo, htio da ih baci. Nešto me prenijelo, vrata najbliža bila. Sad bi sve nabio nogomet. Imam pitanje za tebe. Pitaj. Kako se osjećaš? Bolji. U malu sobu ću presvući čitavu, ono, ne ultrazvučno, bože. Protivzvučnu spužu, otići samo derat se ovako kad sam u kuću. Siđi Bože da se pobijemo, siđi tu. Uš! Kako sam se, bože, sad sam se preznojio. Eto, i za ušiju sam se preznojio odjednom. Zladom mi se znoji nešto. Možda ću dobiti. Gdje je pravda? Sunce, sad se obježio. Čuti. Gdje ješ ti kod prozora? Možeš pričekaj da odigramo koju partiju CS-a pa onda. Vidim ti šta je igra prozor. Dobro.